Buang yuk yuk dai. Mio buah beladi mendong ah. Dia beladi kelak lawan tu Ah. Kacap kacap Yepa expander depan nalo mi. Nyok kait kamong lom tengok guys, barang baru berarti Brio RS manual is mukutam barang dengan warna bogadung pa senta nyolom manual bagian manual kalur bagian manual di bawah 200 guys. Di atas 100 juta, di atas 100 juta. Menang. Di atas 100 juta mendu murah-murah. Ya, kod tun luar be. 2011. Okey, berarti lengkap nyampu PTIL. Ya, tipe PTIL ya. Harga bang? Harga 140 nego. 140 nego ya. Nah, nyo di atas sertu guys. Nyo di atas 100 apa di atas sertu lo mi. Di atas sertu si lo mi. Nampak nyo kena ke bagian similar nyo guys. Nyo mendekati 1 M kena. Nyo kali nyo le barang-barang di atas 100-an ya guys. Nampak rayuk semua. Nampak. Petrol jalan teman-teman. Dia holong guys. Tengok beladi belum. Ini holong ni. Sit down. Duduk. Oh, ya. Makan. Nanti sit down bahasa Indonesia. Kayak tidak bahasa Inggris duduk. Duduk. Di mana?